Meto nga protesta ing kinasada ring yayaliwang grupo kaya bereng kayanakan kingarap ning DPWH Region 3 Office. Ay ning balita. Meto nga kilos protesta ing kesada ring kayanakan at aliwapang cause-oriented groups inyang Martis kingarap ning Department of Public Works and Highways o DPWH Regional Office king Pampanga bang kondenan ingamanwa na korupsyon kano kareng flood control projects king Central Luzon. Ing rally, penimunane ning kilusan para sa pambansang demokrasya o kilusan, kayabe ing Youth for Nationalism and Democracy at Alternative Politics Movement o Alterpol. Irally may gumpisayang alas 10 ning abak. Tinagon keti, reng niyayaliwang representante iba't Bulacan, Pampanga, Zambales at Bataan. Agpang kareng grupo, metonging korupsyon, kareng sangkan, inya magpasakit lakwas, king sitwasyon dareng residente, king maluwat ng apektado, king albug at climate change. Kakalampag larete king gobyerno na ipagtanggol yung pondo ning balen at kailangan lang makibatan reng sangkuta kontratista at opisyal. Ako po, Patricia Mamangon para king News Force Pampanga. Balitang tutuking balen, susuyo.